Hallelujah. Hello, church! Tensya na ka mo ha, kaya na akong kasi outfit yun, kasi rin ko kasal pa ni Raniki. Violet. Hindi na yun, tapos na nga yan. Anyway, last week na yan na, November, grabe. Ngayon gusto ko like congratulate atong mga tao nga di yan na. Labi na itong mga tao nga waray mag-stop pag-serve nga dakan Lord. In spite of the storm, the challenges, the test, the exams, test nga na nare-receive natin every day, every month, every week. Ngayon, kita mo damon na tabo, labi na yan nga November. Damon na tabo, nabusog kita, dirila physically but spiritually, but also emotionally. Kung physically kung spiritually, nagkada kita discipleship XA training. Kaya Alpha training. Kung physically naman, nabusog kita kasal. Nabusog kita reception. Siya lang natin pinaka main purpose. Mabusog kita. Ngayon, syempre nabusog kita emotionally. Kay na-witness natin ang pagigugmaay. May masunod na ito next year. Kita lang ako. Mabubusog na lahat kita. Pero ang pinaka ginuhulat talaga natin yun as November 30. Unbaptized. Simpa ako, mainuman ako tubig. Ito, bili. Baptism. Yan excited ang baptism. Grabe, 32, karada mo. Na-break ka namon ko, nanunat kami 12, 13, danay 10. 32, mga uhaw ko dyan at anakit Ginoo. Then speaking of baptism, may dako i-share ayo nga medyo bagan na-experience ko lang baptism. Baptism at yung time. Tapos, after na itong baptism, mga ngarigo naman na. So, nangarigo na kami. Kumuha, anakong kasi kaupo dito that time. Waray na nga di. Waray na nga di. Pero atulay ray bang lugar. Pero diri sugad. Adi pera. Nawara layra. Amot ko na kung na-remember pa to ni Jerome Bantilan. Adi pa di Jerome. Anibalan waray. Ate Yani, Ate Jonah, nakate. Kato kami sa nga, nagkuha kasi Ate Yani hinusa nga salbabida. Tapos sakay kami salbabida. Kapay. Siyempre ako, yan ako yayak nung ko pala iyan dili ako maaram lumangoy. Hanuna. Yan na nakakalutaw na ako. Pero dik nakakalutaw at the same time, dik maaram lumangoy. Yan na maaram ako lumutaw, ang paglangoy nala. Hato nga time, kalakat lang kami, ngato lang kami. Tapos, di ko na namalayan, kasi rin ko, hababaw pa kami. Di ko na namalayan, nakatry kami pinakailaro ng dagat. Pagkita ko dagat, kalalinaw. Gusto ko yag, tamakan ba? Mapina nakakapot ako, basta albabida. Kasi ito, waray pa. Insisirin ko na ito, waray lagi hapon talaga. Kukulba na ako. Kay, direct maramdaman ko, kay bayan kasi, bayan it magsalbara akon nga, kaupod ko, madaralat paubos. So, dudruan kami. Kukulba talaga ako. Dikmaram ko bagan nagpapanik ako inside. Maghandol ako, dikmaram lang, numumusay na ako. Tapos nasarin ako, Ira, tara nga, ito na kita. Diri ka lang kita, pag-enjoy lang kita. Ako, hiragi-enjoy, kay marami na lumangoy. Ako, sige na, bagan mag-iilbim ako, bagat ambot ko na natatawa ako kinabuhi. Bagan last breath ko na dahil niya. I-enjoy ko na lang ini. Kukulba talaga. Pero naiyakan niya ati yan. Ay ka, hadlok, adiman kami. Bubuligan ka namon. So bagan, dito na ako bagan na nakalma guti. Kay, siyempre, hadlokong kalayap, kaya larom ito. Kalma ka na guti, kay, bagan, nawara ni katikangan na akong mind nga, may dangan ako upod. Tapos, nagnan na ako nga, ay ka hadlo kay adiman kami. Bagan dito na-realize nga, may dangan ako upod. And same gyapon ito aton kinabuyan ng mga kabugtuhan. Sugadan kay hilarom ang dagat, may mga sitwasyon natin kinabuhi nga hilarom gyapon. Atong problema, circumstances, challenges, test in life, labinan. For example, nagbibiling kayong trabaho, pwede ka lagi po nakakabiling yung trabaho. Pwede ito maging store man mo kinabuhi. Pwede ka na nabagsak ka, na-depress ka. So ito na yung store man kinabuhi. Tapos kasi rin mo, nag-uusahan ka la. Ito nga mo battle nga ginlalaban niya na. Bagan waray mo nagkikirain mo, bagan waray mo nakaka-appreciate mo, bagan so dito yung feeling.
tapos nahadlok ka na, tungod nga, wala mi nakaka-appreciate mo, bagan di ka na maram kung ano timbubuhaton. Parang may fear na imo kalugaringon to do something. Kasi para imo bagat wala man impact akong kinabuhi. Pero I want to encourage yung mga kabugtuan na you are not alone in your battle. And this evening, mamamati kita pulong ang Ginoo nga mag-encourage aton nga in the middle of your storm, in the middle of your pain, failures, dili ka nag-usahan. Kasi bugto, I want you to lead this tonight with our theme entitled Amen. Thank you. Not alone in the storm. You are not alone in the storm. In the book of Matthew, chapter 14, verses 22 to 33. If you have your Bible with you, di ako kabugtuan nga, abriyon tayo ngan ikadto naton na book of Matthew, chapter 14, verses 22 to 23. Basahon naton. Basahon naton. Ako ngayon. Sorry. Basahon naton. Amen. Thank you. Ay na to. Tulo man nira. Tulo ka mo. Nawara ako. Tulo ka mo nagadatag. Salamat. Basahan natin. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Verse 23. After he had dismissed them, he went up on a mountainside of himself to pray. Later that night, he was there alone. Verse 24. And the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. Verse 25. Shortly before dawn, amen, went out to them walking on the lake. Verse 26. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. May tumawa man. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." Verse 28, Lord, if it's you. Peter replied, "Tell me to come to you on the water." Verse 29, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Verse 30, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" Verse 32, and when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Hallelujah. Di ba? May dito ugatay ba? Amen. Nangungugat na, no? Church, the story of Matthew 14, siguro, it is one of the popular passages na aton mababasa in all the scripture. So, familiar kang bisan bata, familiar gyapon nga. So, nga ni, hino nag-walk on water, water? Jesus. Bisan bata, maramito niya. And, Matthew 14, this is the scenario, nga kundiin, ang mga disciples, malarga na iya, malarga irano, ginsugiran Ginoo, nga lumakat, kumatira other side of the lake. Tapos, nagkaada storm, nakita ni Ray Jesus, tatubig. But, before ito nga scenario nga natabo, may danay ginhimo hi Lord nga very popular mo sa nga butang. Before in Matthew 14 verses 22 nag-appear, may danay natabo. That was the time when Jesus performed a very sikat na miracle. Hato nga time. Ano to? Feeding program. Iba to. Feeding, ano naging pakaon? Feeding the 5,000 men, anong gamit? Duwa nga century tuna, ng 5 nga ubi
pandisal. Or 5 loaves and 2 fishes. Gamit ito niya. Di ba? Ganito nga story mga kabugtuan. Ginsurat ito niya, ito nga miracle, ginsurat ito niya in all 4 gospels. Tapos saan nila? I-restore nila na ikaw mo, mainom lang ako. Buti ko na lang kaubos. After yan scenario mga kabugtuan, naya ka na verse 22. Naya ka na immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Immediately, meaning after an miracle, Jesus made his disciples get into the boat. Diri choice han disciples nga lumakat. Diri nira choice. It was Jesus mismo ang nagsugo a ira na sumakay habaluto ngan igmit ti Jesus ha other side of the lake. While Jesus ginsesend niya away ang mga multitudes or sinisir nga crowd hini nga atong passage. Ano kaya ang rason, Kuya Eric? Maybe one of the reason han paglakat nira is just kasi ito nga time Jesus was very popular at that time. Poros na time na. Popular din ay Jesus. Kung may dara to Facebook, IG, Instagram ito, di ba? YouTube, Twitter, or kung may dara dito, Omigel. Ano ito, Omigel? Omigli. Alagat Omigli. Omigel. Basta, so ganito ya. Kung may na butang, siguro Jesus na may pinaka-damo nga followers and subscribers at that time. Siguro nakakita ka na, uy, may nagpuso to Jesus walking on water. Uy, like. Damo ng likes ni Jesus, followers, subscribers at that time. That is why Jesus made his disciples get into the boat. Kasi napapansin nila, gusto nila lumakad kasi ang mga tao dito nga place, people in that place, nakaka-witness sirahan miracle ni Jesus. Ngan gustuhan mga tao nga nakadto nga maging king hi Jesus sa Israel. Which is diri to siya ang pinaka-main talaga nga mission ni Lord. Ang maging king la Israel. Diri to iya mission. Ang iya mission diri human recognition ang plano ni Lord. He knew the reason why He came to this world. And that is to seek and to save the lost. Amen. Diri human recognition. And I believe mga kabugtuan nga same gyapon ito ang mission nga may naton simbahan. Amen. Our mission and one of the calling nga ginhatag ni Lord aton is to share the gospel, to win the lost at any cost, and that is also a command. Diri la calling. That is also a command. Naya ka ni Lord ang mga disciples, tabok kamo ha other side of the lake, nga nagmi-meet ko kamo dito, hakaloyo. Tapos naya ka na verse 23. Amen. 23. Uy, ito na, 23. Naging 30 na. Ayun, 33. Ay, diri. Naya ka na verse 23. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Ini nga passage, mga kabutan, common niya ang mga passages nga iba. Pansin niyo, before mag-start ang challenge, before mag-start ang storm, anong ginihimo ni Jesus? Anong ginihimo ni Jesus? He went up on a mountainside. Nakatuya mountain para magano? Just to pray. Ang ini nga passage bugto, gintutot doon gyapon kita. Nga every time before kita mag-face ang challenges in life, before nato natubangon on Monday, before nato natubangon on Thursday, buwas, ang paparimain dato ni Lord, before nga tanan, si Lord muna. And napapansin niyo, no? Pag ginihimo ito ni Jesus,
tanan na mga storm primi nagiging na-overcome ang mga disciples. Tanan na test na napapasar. Because before he faced the challenge, before he faced the test, he prayed first. Verse 24. And the boat was already a considerable distance from the land. Or harayo niya, away from the shore. Hay ba nga translation? Buffeted by the waves because the wind was against them. In other words, hanakad to na ang mga disciples sa baluto. In fact, sa kupahin kanina, diriya to choice ang mga disciples nga lumakat. Dapat upod diray Jesus, hapagtabok ka other side of the lake, nga nagpabilin at that time. Amen? Pero naya ka ni Lord. Kadto ka mo, pagunalani ka mo. Habang ginsisend niyan, aniraan crowd, pauli. And as they followed the command, habang nag-journey na hira, pakatuha other side of the lake, it's like a first year to 10th year of being a Christian. Parang so ito niya concept na nagbibiyahira. It's like the first month to 10th month of leading a cell group. You are journeying, simpanganin na akong term, journeying. Parang nag-journey ka, ito nga lugar. From first day to 10th month of leading a ministry, parang nag-journey ka, you are riding on the boat to the other side of the lake. Amen. As they got pakad to other side of the lake, habang nakatira na other side of the lake, ano nila na encounter? They encounter a terrible storm. Tush, tush, tush. Ma'am, kaon terrible storm? Magatag effects. Para mambatihan mo nga ng terrible storm, bagan makakasiling ka nga, bagan mas malala pa iya kaysa kan Yolanda. Mas malala pa iya kaysa kan Undoy. Kaysa kan Eric. Wala pa yung bagyo nga Eric. Parang mas malala pa iya. Naka-encounter hira, hinmakusog na bagyo, ngang gintos tiran waves. Ginduso hira, hanbalod, ginduduso hira. Because the wind was against it. The wind was against it. Meaning, na kontra ang hangin, haira mission. Kontra ang hangin, haira pag-move forward. Manbugto, nakaka-experience kalyot ba, hansuga din nga na-experience gyapon ng disciples. Ito nga ni nga, sumunod ka man lang kan Lord, pero kaya damon kontra. Damon against. Damon nagpipersecute. Na-follow ka man lahan will ni Lord, pero kaya damon na kontra. Kaya adagat na yung simbahan. Naginaano ka dida? Susasugad? Di ba na-follow ka man lang, kaya damon na kontra. Susugad. And tendency, nakukurian kita mag-follow, nakukurian kita mag-move forward. Because the wind was against it. Now, if we read the historical context of this passage, many commentaries, mga kabugtuan and scholars, explain na hantay maging susurat ini nga verse 24, ang mga disciples was in between 5 to 7 kilometers away from the shore. Medyo arayo. Tika nga pangpang, medyo 5 to 7 kilometers na hira. Sigunta, from Katbalogan niya, kung may motor ka, mingangat to ka barangay barangay Yaan. Maram kami to? Dito kita maaram, search ko lang ito. Barangay Yaan. Pato ka na ito niya. Bagan, tikang ka, mga lampas-lampas lahan harani. Sa ito. Naintindihan niyo? Para, tika nga barangay, tika nga Katbalogan pa ito, barangay Yaan. 8, kung ito ya.
5 to 7 kilometers. Siguro medyo harayo na talaga iya. Pero ang mga commentaries gihapon mga kabugtuhan, many scholars explain gihapon na oo, 5 to 7 kilometers na hira away from the shore, pero 10 hours na hira nga nagbibiyahe. Nagbaktas ada. Pero bisang ka magbaktas, 10 hours maiya na talaga. Amen. Mabasaw natin kung kaya 10 hours. Pinanhimula din ni Kuya Eric. Mababasa ito natin na verse 25. Shortly before dawn. So yung nga doon, di ba, dawn watch, it is 3 to 5 a.m. or 3 to 6 a.m. Kaagahon na. Tikangan kulop ka mo, lumarga. Kaagahon na, naabtan pa ka mo ni Jesus, nakadto pa ka mo, hadagat. Middle of the lake. Tapos kung imo kikitaon, damo na nimo effort, damo na mga trainings nimo ginatendiran, pero gutila gihapon ang progress. Maluyan growth. Na-experience mo ba ito, bugto nga, you put so much effort in everything, and yet you are seeing less progress? Nagsisinalod ka hambal di kayo maara, may luho nga hindi luyo. So di na igbaw. Ito nga mayakang ka, Lord, obedient man ako. Pero kaya waray progress. Lord, grabe na akong pag-atamon taxel group. Amon snack. Pero may pizza. Na may milk tea. Na may fries. Fruits. Grabe na akong pagpinangugat, Lord. Masiran ko layra ang word, mag-grow layra, pero kaya pasaway lagyap hira. Kaya guti lagyap kami. Di ba masad kami ito? Ba't kulang pa dahaira, Lord? Or kaya masiring ka, Pastor. Ginihimo ko naman tanan. Nagjo-journal na ako. Nagdi-devotion na ako. Sunday service, midweek service, ginaatindiran ko na. Naatin na ako among cell group, pati ibang cell group, ginaatindiran ko na. Monday to Friday, pirmin ako natin cell group, iba-iba lang akong leader. Pero kaya worry lagi apon, pero kaya diri lagi pa ako nagbabago. Paiba-iba ka kasi. Sorry. Ay ba ito nga church diri. Pero bugto, as a disciple of God, as a follower of the Lord, kailangan mo mag-lead bisan pasaway ito nira. You have to move forward bisan iti mo pagkitahan progress ni mo guti pala. Kasi bugto, kailangan mo magbugsay. Hay mo baluto. Bisan ang hangin na kontra mo. Bugsay la. So at the middle of the sea, they were tossed by the wind, buffeted by the waves. They were duso by the waves. Buffeted duso by the waves. Because the wind was against it. And then, hantay manira test, hantay manira challenges, hantay manira han problems, han circumstances nga may daira, han bagyo nga ginaatubang nira, nayakan verse 25. Diman, babalik ka na kita. Bilangan didi, sorry. So adira didi, Besyayda na lang. Gerjesa pa kumay. Adi na mga part. Hantime nga waray pa doon pa ang ulo ni John the Baptist. After ang paguto ng ulo ni John the Baptist, kumadinira nga lugar. Habit Saida.
July. Hulyas. Hulyas. Ngan di dito nga time, tikang dida rin naglarga, pakadto ha, Genesaret Valley. So dapat di dito tikang dida, ma-journey ra, pakadto. So in the middle of the lake, hanbot nga nira paglarga, naka-encounter ng storm. So mabalik na kita. 25. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. In the middle of the storm, in the middle of all these things, mga kabagtuan, nayakan nga di, Jesus went out to them. Nag-appear Jesus in the middle of your shakings and storms, bugto, nag-appear Jesus. Diri appear nga suha dito ha. Iba ito ya. Jesus shows up. Nagpakita Lord. Kaupay a feeling mga bugto nga hamidil of the storms on your life, hamidil han waves sa nimo journey nga dakan Lord. That in the midst of pandemic seasons, Jesus shows up. Na in the middle of your pain, of your failure, ang kailangan mo lang is an appearance ni Lord. His presence is enough. Sa pangalan ng sa kanta, your presence is heaven to me. Your presence is enough. Di ba? Nayakan na Romans chapter 5 verse 8. Ba't ko nabutang ko diya? While we were still sinners, Christ died for us. Bugto, while you were still sinners, Jesus came to offer salvation to us. Meaning, bugto, kung ano man mo pinag-aagian, kung ano man nga klase nga bagyot, may da kaya na. Feeling mo waray growth, feeling mo waray progress, feeling mo waray may nakaka-appreciate, and kailangan mo help. I just want to encourage you, bugto. Jesus is always came to the rescue. Jesus went out to them. Hallelujah. Ngan, maram ba ka mabugto nga, itintrada talaga at Ginoo kakaiba. Ano? Kakaiba't entrada ni Lord. Pag sumulod ni Lord ay mo kinabuhi, kakaiba ito niya. Dila ito normal. Kasi Jesus went out to them walking on the lake. Diri tunay lumakat ni Lord. Hoy, Peter, John, nagano ka mo dida? Waray. Diri hatuna. Nakad tumismal tiya hadagat. Walking on the lake. Hadagat tiya naglalakat. Nga nanging kakahadlukan ng mga disciples na puros pa mga kalalaki na nanakad to, baluto. Mga baskog. Mga katawhan. Kay mga fisherman ngayon, mga dagot lawas ito. Kaya ikaw pa nang pinambutong kanisda ang karada mo, hindi ka magdakon lawas. Mga baskog. Nahadlok irahan waves nga ng storm. Hanwind pa. Pero niraging kakahadlukan bugto. Ginlalaktan lang natin Ginoo. Amen? Pansin niyo dun? Ginkakahadlukan nira Peter, nira John, and waves ng storms. Pero ginlalaktan lahan atong Ginoo. Pag nalakat kasi ito, talaga ito. Asin. Pasakyala. Jesus was walking on the lake towards them. And when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost! Mapili kay nakatasin mo notes. It's a ghost, they said, and cried out to fear. Bugto, warira na amazed. When the disciples saw him, warira na amazed. Nanira.
Oh, di ba nasa iyo na? It's a ghost. 10 points, 10 points. Were not amazed, but instead, they were terrified. They were terrified. Look, manayagan nila, it's a ghost. Multo. Pero dapat diri multong tawag kang Jesus eh. Kasi usalaya. Dapat mulwan. Mulwan! Ikundua, multo. Diba? Kaya, pag English nala kita, ghost nala. Amen. And look at this. Pag yakan nila, it's a ghost. Ngayon pera, they said, and cried out in fear. Bugto, imagine lang kita, anon, hinunakaton handboat, mga disciples. Tama, mga disciples. Dusira. Ano sa buaw? Dusira. Basta dusira, pero ano sa buaw? Imagine, puro sila mga lalaki nga nakatong mga baskog. Sigunta, ang nakatuhan baluto, hi Victor, hi Rusty, ano pa niya? Espalto, Darren, hi Ephraim, hi Limuel, hi Clark, hi Jared. Tas, they cried out in fear. Ano kaya ang tunog mga lalaki nga natangis talaga, naghahagulgul pa, han kahadlok. Waves, it's a ghost. Grabe ito nga pag tagahadlok ni mo. Or kaya may pumayait. Uy! Sorry. Diba? Nalipat. Sorry. Lalaki yan. Lalaki. Hadlok, grabe. They were terrified. Nahadlok ira. Tapos nagtangis talaga ira. They cried out in fear. It's a ghost. Tapos siyempre kayo may paluto man, nakapot lera dito may kuhan, higot. It's a ghost. Kaya siyempre may wakes man. Di ba? Grabe. Niyan, manangis nga niyan, pamatiin yun mga kalalaki na papanira natangis. Bugto na experience mo dapat tumangis nga tungod ang kadlok. Kasi asya ito ang ginhimuhan mga disciples, they cried out in fear. Church, I believe, tanan kita nahadlok. Amen. Tanan kita may ginkakahadlokan. But let me ask you this question. What makes you afraid? What makes you afraid? Kuya, pala ka. True. What makes you afraid? Or ano ang butang nga nagtitriggered in fear haaton kasing-kasing? Kasi possible ang mga circumstances nato na life will make us afraid. Amen. Our experiences will make us afraid. Breakups will make us afraid. Pansin niyo mga babae, pag nabubulagan nga na sila, papraset ng mga kalalakinan. Actually, hadlok ko na talaga tira magutro. Nahadlok nera, kasi nasakitan nera. Breakups will make us afraid. And sometimes, bugto, fear revolves on something or someone that we care and love. Revolves on something and someone that we care or love. Example, tanan kita nauurit ha COVID. Mapa 19 man ito or 20. Tanan kita nauurit. Pero, diri kita gudasin nahadlok ka COVID unless kung ano sa nga membro naton family ang magkaada. Cancer. Nahadlok ka cancer. Unless magkaada cancer nimo sa usang mga bugto. Usang sapit mo nga pala. Talaga. Kasi sometimes fear revolves on something or someone that we care and love. May fear inside our heart.
Bugto, what makes you afraid? But we have a choice, Bugto, to focus on our fear or to focus on our faith. Kasi Bugto, when faith is up, fear is down. And sometimes, ang fear, nagtitrigger diya aton faith na maging mas strong pa. Amen? Nagiging mas strong pa naton faith tungod ang fear nga may dakita. Pero what if ang fear na overwhelm ang faith? We are in a big trouble, Bugto. We are in a big trouble. Kaya nahadlokan mga disciples na sila, it's a ghost. But, kasi nga pinakamapay nga tanan, nawara. Jesus immediately, hallelujah. Bugto, God is the God of immediately. Amen. Amen. Bagan dira-dira talaga. Bagan delay Lord da iyo kinabuhi. Diri. Hay ba ito nga church? Diri. Pero may dini present Lord. God is the God of immediately. Amen. Nasi nga ni, immediately, Jesus went out to them. Nayakan ng mga disciples, it's a ghost. Pero naano ni Jesus? Take courage. Don't be afraid. It is I. Ngayon maram ba kang mabugto? Nga ang Greek word han, it is I, same yan Hebrew word na I am. I am. So ang ginyayakan ni Lord kan Moses, ang gintawag lati Moses, tas nahadlok lati Moses, kung ano niya yayak nun, napakya naman ni Moses, Lord, ano na ako nagyayakan kan paraon, kung magpakianay ya, kung nino nagsugo akon. Nano ni Jesus, nano ni God, singaira, I am that I am. I am that I am. Meaning, bugto, nayakan ni Lord, kung ano ni mo need ito ngayon mo life, kung ano man ni mo need, ako iton. Kung need mo in provider, I am that provider. Nayakan ni Lord, kung need mo in healing, I am that healing. I am your shepherd. I am your peace. Nayakan ni Lord. In same name. The same name, Bugto, was the same name that we can always call on. And I am, nga ginyayakan ni Moses, the same name nga we can always call on. In the midst of our fear, nayakan ni Lord, don't be afraid, anak. I am bigger than your problem. Don't be afraid. I am your provider. I am your shepherd. I am your everything. I am who I am. Nayakan ni Lord. Kaya yak na mo sapit bugto, do not be afraid. Ayaw ka adlok. And of all the disciples, hatanan na mga disciples, wari man maging pakiana hi Lord, wari man gimay specific hi Lord, pero Peter replied. Wari specific hi Lord nga giyayak na disciples, pero may dagot usang nga nasiring permi. Peter replied. And this is what we love about Peter. Ito nga, bisan wari, di ka gimpapakyanan, nabaton ka. Ito nga, wari man pakiana, pero nabaton ka. Peter replied. Nasi nga di, Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on water. If it is you, it's you, it's you. O, pagkanta, sunod. It's you lang kita. If it is you. Familiar kami ito nga word, bugto. Kasi, I believe, tanan nga Christians, napakiana na iton. Di ra ako exempted, di ra ito exempted. Lord, if it is you. There are a lot of Christians nga pwede api latak iton, api kalat iton, api kita tanan.
Na sometimes we ask God if Hiya ba talaga at nag-work ka atong kinabuhi. May tao nga may sakit, naupay, pero nagpapakya na kalagyapon, hila talaga ito. O bangin ka ng bulungla. Right med. Waray ka kwarta. May nagtuktok kay mo. Hold up, Jerry. May nagtuktok kay mo, naghatagin kwarta. Mas mapagyan na kalagyapon. Lord ba talaga ini? Ay bangin coincidence la. Bangin chat kula adto na akong sangkay sintagan ako. Lord, if it's you. Like Peter. Lord, if it's you. Lord, kung ikaw iton. Kaya kung ako Jesus, mapinadira ko Jesus. Kay, kita nagala. Buwan ako nail. Buwan ako trisang. Mapinadira ko Jesus. Kaya kung ako Jesus, nayak lang kay Peter. Peter, may kilala ka pa ba nga lumakat ang tubig, except pa akon? Peter, don't you know that this is my identity? That I can do the impossible? Naglilinakad. Nayakan ni Peter, Lord, if it's you, tell me to come to you on water. Tell me to come to you on water. Now, this is the highlights of the passage bugto. Kasi, if we study the passage alone, kung inilan mo babasahon, mako-confuse ka. Why? Kaya kita mako-confuse? Kasi, bagat magigita nato na Lord, naglalakat niya tubig, He walked on water, tas si Peter nayakan niya, Lord, tell me to come to you on water. Bagat nayakan niya, Lord, gusto ko liwat. Gusto ko ulit lumakat sa tubig. Bagat gusto ulit niya ni Peter sa pawa ni Jesus sa miracle. If we read that passage alone, but if we read the context of that passage, ito mismo nga story. And as I study the passage, ito mismo nga context, ito nga kabugusan. And even the commentaries realized the true motive of Peter. Diri para sa pawa ni Lord. Na diri gusto ni Peter nga sa pawa ni Lord. Diri gusto ni Peter na kasi niya, Lord, katapos mo ako naman ha. Diri gusto ni Peter nga lumakat sa tubig just to impress Jesus. Diri gusto ni Peter lumakat sa tubig para magpasikat sa mga disciples. Wari man dito showtime. Naya ka ni Peter, Lord, if it is you, tell me to come to you on water. It's like in essence, Lord, I know you can do that. I know you can do miracles. I know that you can do the impossible, but can I do that too? Naya ka ni Peter, Lord, can I do that with you? Tell me to come to you on the water. Can I do that with you? Bukto, this is one of the most beautiful prayer nga aton mababasa ha passage. Ito nga niya mayang ka, Lord, I've seen miracles nga imo ginhimo sa church, hamon sa group. But I want to be part of that miracle, Lord. Di ko lang gusto, Lord, ma-witness ang multiplication in nga church. I want to be part of that multiplication. Lord, allow me to be used by you to share the gospel, to share your love towards others. I want to be part of that mission, Lord. I want to be part of that miracle. Dili gusto ni Peter sa pawa ni Lord, but gusto ni Peter mag-impart ang miracle nga ginihimo ni Lord. Ngan man ka babugto, ng the best miracle nga ma-experience mo,
ang kaupod mo ito ni Lord, hay mo miracle. That's the best miracle nga ma-experience mo. Kasi bugto, iba it Eric nga may da Ginoo. Ganit Eric nga waray Ginoo. Or pwede parehas da. Bugto, iba it ikaw nga may Ginoo, ha ikaw nga waray Ginoo. Amen. Kasi naya ka ni Peter, Lord, I cannot walk on water, but if kaupod ko ikaw, I can do that. Because with God, bugto, all things are possible. Amen. Bagan din natuod ka mo, nga with God, all things are possible. Usala. Amen. May nasabay. Same pa nga na Isaiah 43 verse 1 to 2, bugto na yakan gini. But now, thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. When you pass through waters, I will be with you, and through the rivers they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Isaiah 43 verses 1 to 2. Meaning buto, yes, the waves are scary, makaradlok talaga it waves. Labi na akong nga dik pangaram lumangoy. Sada kapat baluto. Waves are scary, the wind are strong, but there's no place bugto na atong kakatuan pa than to be with Jesus. Kaya Jesus, name above all name. Amen. Tell me to come to you on water, Lord. And Jesus said to Peter in verse 29, pinaka the best na word. One word. Baga nasiring, parang ang kan David nga niya kanina. Psalms 27 verse 4 na siya. Lord, one thing have I asked on the Lord. Di ba sa ito? One thing. Sasan ba ito ni Lord? One word. Na ni Lord of verse 29. Come. He said. Come. Nga na-notice ko mga kabugtuan, waray correct ni Jesus, si Peter. Waray magyakan ni Jesus nga, pag siling ni Peter nga, Lord, tell me to come to you on the water. Waray magyakan ni Jesus nga, Pedro, mag-ano ka pa man didi? Naglalakat naman ako. Pedro, ay na pagkinadi, makadaman ako. Waray rebuke ni Peter, ni Jesus si Peter. Nanay Jesus kan Peter, come. Come. Nayakan ni Jesus come, and then, ano natabo? Peter got down out of the boat. Ano eh? Parang may nakukonfuse magdidi. Pag yakan ni Lord nga come, Peter lumusad dayon. Lah, Peter, lunod. Bugto, wari na mag-question ni Peter kung mag-aano hiya, kung ano tiya bubuhaton, paglusad. Pansin niyo, no? Wari na mag-ask kay Peter, Lord, sure na ini? Pag sige ni Lord, come. Lord, oy, joker. Prank ni Lord. Wari na magyakan ni Peter nga, Lord, sure ini? When Peter walked on water, he never asked an assurance. Wari magsiring nga, Lord, promise anay ha, nga dira ako malubog. Lord, pag promise anay nga, pag lumakat ako, pag malunod ako, isasave mo ako ha. Lord, pag promise anay, nga magiging okay ang tanan. Wari mag-ask si Peter na assurance. Kasi sometimes sugad kita ini. Sugad din mga Kristiyano sometimes. Hay ba nga bansa? Dini mga kung kita, mga holy, grabe. Pag saying ni Lord nga come, hindi kung kita dayon. Di ba? Wala, atuloy ito ibang bansa. God wants us to come.
Jesus command us to step out from your comfort zone, from your boat. Naya ka ni Lord, come. Lusad dilay mo boat. Dilit na baluto, lusad, come. Jesus said, follow me. But sometimes, itatong pakian, Lord, paano wala na akong family? Lord, paano na akong career? Ano akong future? Ano akong love life? Bugto. Encourage ko lang ka mo. Asing ka, Lord, paano naman kung bayang pagsunod ko mo, wari na ako love life. Diri bugto. Testimony. Pag magsunod ka, Ginoo, mawawara yung love life. Malay mo sapit. Malay mo yan na ito. Sagla. Okay, lani ha. Malani kami. Diri bugto, di ka mawawara yan. Lord, paano man? Ba hindi na makauyab? Lord, ba hindi na makatrabaho? Ba hindi na ako makatrabaho, maupay. Pag magsunod ako imo. Diri bugto. Kita ni mga atis ngan kuya. Mga successful ito nila. As they follow the Lord. Amen. Natin in assurance. Lord, dapat i-promise pag magsunod ako kay imo, may dadan ako 12 disciples. Lord, pag promise ani nga, pag magsunod ako, magiging millionaire ako. Dani, kailangan natin assurance. Peter, he never asked an assurance when bisan insurance. Wala ito mag-ask kay Peter. Mag-ask an insurance. Ikaw nakuha ka pa insurance sa LTO, pero Peter, wala na magkuha. Kung malubog ba niya or diri. Diba? Kasi tumapod na iya Ginoo nga. Kapag kaupod niya ang Ginoo, diri yang madadrown. Diri yang malulunod. Kapag kaupod naton ni Lord, we can see beyond what we can see. Siring pa ni Ate Celine. We can do all things through Christ who strengthens us. Pagkaupod naton ng Ginoo. Amen? Kaya wala na puro papakiana. He didn't obey. Then Peter got out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. May da kasi bugto hi Peter, prinsipyo. May da usaya nga prinsipyo. Ano yung prinsipyo? Obey first, understand later. Kasi, pansin niyo, no, after niya pagsunod kan Lord, habang naglalakat niya tubig, na-amaze siya. Oh, nisda na lakat. Nalakat, nalangoy. Nisda na lulunod na. Di rin ngayon, nalangoy lang niya. Na-amaze siya. Kasi once nga mag-follow ka kan Lord, di mo maintindihan katikangan, pero ma-amaze ka habang nag-walk ka nga dahaiya. Nakaya ka Lord Peter, wow! I've never seen this before. Wow, nakaya si Peter. Wow, it's a miracle. Lakat iya. Kaupo yung entrance ni Lord, ni Peter. He doesn't understand it yet. But then he obeys. Yakan pa nga ni Lord, John 13 verse 7, Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." Kasi kita, na-realize ko lang, sometimes, giniintindihan nato na ano sa nga butang, ano sa nga sumunod. Bugto may da dito, discipleship training. Ano may da dito? May da dito training, magugutom ako kay wala dito snack, 50 lang registration. Di rin na lang ako ma-attend. Kung giniintindi mo yung sitwasyon, makuri kita maka-follow. Ito. Pero hindi nga passage bugto, gintututduan kita na kailangan anin natin mag-obey. Natin maintindihan ano sang butang. Kasi may mga butang nga ginsisikreto natin Ginoo. Amen.
Kaya bugto, pasalamat iti mo leader. Iti mo pastor. Pastor Simon. At Silin. Pasalamat ito niya. Kasi, sumunod lang na, why nila intindihan kung ano magiging consequences. Kasi bugto, kung ginintindihan ni nira kung anon matatabo pag mag-follow ra nga kan Lord, kung ginintindihan ni nira, kung ginadman ani nira ang mga agian nira, kung maaram layra, anira agian, kung maaram kala, iti mo pag-aagian as a Christian, as a disciples of the Lord. Dili ka na magpapadayon at the first place. Kaya sometimes may ginsisikreto yung Lord. Para mas maintindihan natin once na nagpa-follow na kita iya. Kasi may mga butang talaga nga, shit ang bugto. But it's not our job. It is not our job to know will work. Our job bugto is to believe it will work. Dili mo trabaho an adman nga mag-work ito nga usang butang. Mag-work ang imo pagsunod. Ang imo trabaho bugto ang tumuod to believe nga mag-work ito. Peter walked on water with Jesus. Ano si obey? Nakan nga di, asyan yung prinsipyo ni Peter. Amen. Peter, man. Obey first, understand later. Obeyan na eh. Ayaw ni sige reklamo. Ay papagmap ka man la. Ayaw ni pagreklamo. Bro, pagmap danay. Hindi ako bro. Dama akong trabaho, dama akong Waray na. Siya doon, subdun tanay. Kita mo Peter. Same itong senaryohan kin-preach ni Kuya Victor. Nga nasiringi Lord, ikad to happy na kahilaro man ni Monet. Diba? Nasingya, Lord, damo na akong kunin niya. Pero anong gini mo ni Pedro? Pero kay tungod nga ginyakan mo, sundon ko. He obeyed. Waray magsiling nga, we must dati ako, kay fisherman ako, carpenter ka la, waray. He obeyed first. Nang kitalaan pa iya pag-obey, may miracle. Aniya pag-obey, nakalakat iya water. Di ba? Sometimes kailangan ay natin mag-obey. Ayaw na pagreklamo. Pero wala din mi nagreklamo. Ay beto nga church. Dini, obedient kita. Amen? Pag sa'yo ang leader nga, may cell group kita, di makadakot 1 hour before. Obedient kita. Wari mo na sa'yo, kay kung ako, so din ti busy ako, diri, waray. Ay, SFCA, pag magsaling nga, may cell group kita. O 1 hour before, ada na ako. Ano ako magigitara? Ako magigitara, Oh. Asya ito, dapat. Di ba? Asya kita ito. Wari ito, haiba ito nga simbahan nga damon reklamo. Dini, waray, obedient kita tanan. And as Peter followed the Lord, ito na. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out. Ano yan? Tigtangis natin, Peter. Lord, save me. Lord. Pero I believe Peter, dati talaga lumangoy. Kasi kung dili ka talaga, kung ako doon lumakat, tapos na lumunod, by nowhere na makayakan nga, Lord, save me. Rico, kikala? Aray na. Doon sinitso kay, tingkawaram lumangoy. Open nga Peter, kay Peter maram talaga, fisherman talaga Peter, kay nagsing ka niya, nakayakan po yan, Lord, save me. Kaya kung ako ato, nano ka na, Rick? Rick, aray na. Finish na. Peter, as he obeyed the Lord, he saw the wind.
Habang naglalakad si Peter sa tubig, pagkatukan Jesus, naglalakad pa iya, no? Naglalakad pa iya, nakakalakad pa iya. Because he focuses his attention to Jesus and to his power. Nakafocus pa niya, aniya attention, aniya mindset, aniya kinabuhi nga kan Lord. Nakafocus pa, nakakalakad pa iya sa tubig. But, when he saw the wind, sige mo sapit, wind. Windshield. Diri. Sige mo sapit, wind. Ano ibig to? Nakikita ba ang wind? Ang hangin nakikita ba? Ang hangin diri nakikita unless polluted. Kaya may dangan hindi magbuga. Kita akong polluted. Itambot siyo. Nakikita hangin kay polluted, di ba? Unless polluted. Actually, wind diri talaga nakikita. But the effects of the wind. Ang epektuhan hangin. Shh. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. When he saw the wind, when we saw the problem, the effects of our circumstances, han aton challenges in life, pag makita natin ang effect, han problems nga may kita, han failures na may kita, han pain na may kita, when we took our eyes off Jesus, we began to sink. Nalubog kita because of fear. Bugto, manunotice natin din nga passage that it is the confidence of Peter in the power of Jesus allows him to walk on water. Amen? Confident ni Peter. That is in the confidence of Peter in the power of Jesus allows him to walk on water. But as he refocuses his attention from Jesus, han nawaran niya attention, han kumita na iya mga waves and wind, it was fear replacing confidence, which caused him to sink. Because of fear. Why na makafocus ka na kan Lord? Lumubog na iya. He cried out. Thanks natin Peter. Lord, save me. Lord, heal me. Lord, protect me. Lord, guide me. Lord, kurada ka, buligi ako akong exam. Pag na-fail na kita, pag may kahadlok na, Lord, ada ka pa ba? Lord, buligi ako. Sometimes suwad kita itong bugto. But church, always remember this. God will not allow you to be drowned before His presence. Remember, you are not alone in the storm. Dili ka nag-uusahan na storm. Dili ka niya papabayaan na malunod from fear, from discouragement, from failures, hayya tubangan. Malubog ka la pero di ka malulunod. Because verse 31 says, immediately, Jesus stretched out His hand and caught him. You of little faith, He said, why did you doubt? Pero, hana ko nakita nga movie ni, Lord nagtatawa. Parang happy ya. Bro, oh you of little faith, why did you doubt? Pero na-smile ni Lord. Kasi di rin man talaga, singgod talaga, nag-iisog talaga ni Lord. Immediately, sige mo sapit, immediately. With accent. Nagkakana. Teka mo, mga English major didi. Immediately. Naging hook ka na ni mo accent. At least may accent. Immediately. Immediately. Ano na ni? Immediately. Bugto, what caused Peter to fail walking on the water? Ano man nakag-cause kan Peter?
when he took his eyes off to Jesus. When he took his eyes off of Jesus. What caused us to fail, mga kabugtuan? What causes us to fail from serving the Lord, from cell grouping, from our ministry? When we took our eyes off of Jesus. Pag nawawara kita focus, nawawara naton pag-serve. Kaya ayaw na ayaw good pagwada ni mo focus nga dakan Jesus. Pero may good news bugto. Tanan man kita na-fail. Ako na-fail. Kita na-fail. Pero may good news. Bugto, good news is, God is there in the storm. He is there in your storm right now. And when we fail from serving Him, when we fail walking in water on the storm that we have, bugto, do not be afraid. Kasi immediately, Jesus reached out His hand. Bugto, do not be afraid to serve the Lord. Kung nahadlo ka pag-serve, ayaw ka hadlok pag-serve. Do not be afraid to serve the Lord, to walk on His calling, to share the gospel. Whatever you're going through right now, do not be afraid. Kasi immediately, there's Jesus in the storm who reached out His hand and catch you from drowning. Sayin ko pa nga kanina, dili ka malulunod. Malubog ka lang. Pero dili hahayaan ni Lord nga malunod ka. Dili hahayaan ni Lord na malumos ka. Malubog ka lang from failing, from failures, from problems. Pero there's the God. There is a God in the storm, in your storm right now. Reaching out His hand and catch you. Bugto, you have a good catcher. Sige masapit, you have a good catcher. Magiging catcher na kita. Kung feeling mo bugto, nag-uusahan ka lang mo, hay mo, storm yan ha? No, bugto. Aadahi Lord da imo. Ang gimpapakita ni Lord da imo, nga itne imo, storm nga ginkakadlukan mo, gintatamakan lang niya. That's our God. He is higher than all. He is bigger than all. Like David versus Goliath. Pero wala katina gi David. Kasi mas nato di David nga mas dako aniya Ginoo kaysa kan Goliath. And in verse 32 na siya nga di, and when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped Him, saying, truly, you are the Son of God. Church, sometimes God allow us to go through storm. Ginaalaw ni Lord nga kumatuitaw sa nga storm. Not to measure how big or how small our faith is. Dili para kitaon kung dako ba or gutin nimo pagtuo. Kasi wala din magyakan ni Lord nga, why have you little faith? Nasing na, oh, you have little faith. Wala mapakyan ni Lord kung kaya gutin nimo faith. Nagyakan ni Lord, gutian nimo faith. Oh, you of little faith. Dili gin may measure ni Lord kung gaano kadako or gaano kaguti ang strong ang faith nga may daka. But how strong it is. He does it for us to see who He really is in the middle of the storm nga may dakita. In the middle of the problem nga may dakita. In our weaknesses, in our pain. And for us to see also, realize, for us also to realize,
that we are not alone in the storm, bugto. That there's Jesus in your storm, walking on your storm, overcoming your storm. Di ka nagusahan, bugto. God is with you. He will never let you nga ma-drown from your storm, from your problem, from your failures. Di rito nag-aalaw ni Lord. Immediately, He will reach out His hand for you. Just call His name. Call the name upon of the Lord. And you will be safe. And when Jesus revealed Himself of who really is in the middle of the storm, na there's a God in the storm, in the middle of the storm nga may dakay na, makakasayin ka na talaga, kanala talaga nga, Lord, you are truly the Son of God. I am not alone in this storm. Because I have God na mas bigger pa kaysa yung nga storm nga may dako. And para mas ma-encourage pa kita kabugtuan, may dako igahataga iyo. Papakita iyo nga short video la. Para mas ma-encourage pa kita nga, bugto, you are not alone in your problems, in your tests, in your circumstances, in your challenges. But there's God in your storm. Let's watch this video, bugto. If there are over 7 billion people on earth, then why do I feel so alone? If there is someone for everyone, then why does it feel like it's just me? If I have friends, then how come I can end up feeling so friendless? If I have family, then why do I sometimes feel like a family of one? These are some of the questions that I've had to ask myself at times, but I have never seemed to get an answer until I look into the Word of God. The truth is, if you know Jesus, you are not alone. You are not alone. No matter how many times you have walked by yourself, God says that He will be with you wherever you go. No matter how many times you have fallen and had to pick yourself up, Jesus says that He knows you and that He laid down His life for you. You are not alone. No matter how hard things have gotten, the Bible says that nothing can separate us from the love of Christ. You are not alone. No matter how long you've been waiting, Jesus says that He is coming back, and until then, He has sent His Holy Spirit to live in you. You are not alone. No matter what your situation has turned into, Jesus promises that you can find rest in Him. You are not alone. No matter who has deserted you, Jesus says that He will be with you always. You are not alone. But the Bible does show us what loneliness is like. Utter loneliness is what Jesus experienced as He hung on the cross. Loneliness, sin, death, and separation are what He overcame, so that we could be with God, so that when we repent and turn to Him, we can rest in His presence, so that we can experience His friendship forever. Hallelujah. I request all of you to stand.